الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الخيرات والاستعداد له. Allah subhanahu wa ta'ala yaradutegetse gukora ibyiza ndetse aranatubwiriza aradutegeka ukwitangurira ugukora ibyiza, na cyane cyane yuko ikintu cyose ukoze wabanje kucitangurira ushobora kuba wogikora mu nzira ibereye kubera ko wagifatiye umwanya w'umwihwezo ukwiye ukacitangura noneho ugafata umwanzo wo gushyira mu ngiro. ففعل الخير يحتاج الى استعداد والتجهيز. وإسلام ibinavyo gukora ibyiza rero bikeneye umyiteguro. Tubuze guce Islam nuko turasanga imbere yacu hari imirije ikiringo gikomeye cyane mu mateka ya Islam. Igihe umuyisilamu ashaka gukora igikorwa maze Allah akakimuhembera ku rugero rwo hejuru, igihe kidasanzwe, ariko abayisilamu tutigera twunguka mu munsi umwe, ndetse abari benshi bakareka kubyungukamo kandi bari bashoboye kubyungukamo. Kandi igituma batabikora kukaba kumbure ari ukutamenya cyangwa se ukutitegura. Umuyisilamu ukutitegura, ukutamenya niyimirije iki ngiri integuro imeze gute. Abayisilamu turimirije igihe gikomeye gisaba integuro, na cyane cyane kuri ibadati zitandukanye z'icyo gihe. Abayisilamu twese abari benshi turategura kubona ibada yo gufunga. Twese umuntu akitegura gufunga akabati nzofungira Ramadani gusa, agira integuro yo kuzofunga gusa. Ariko ibada yo gufunga ni ibada y'Abayisilamu ikomeye, ndetse mu mateka yayo ariko arayisigura ifise ibiyonona byinshi cyane, ndetse ugasanga benshi twarafunze ariko isomo zacu kumbure bivanye n'amanyanga twakiye turazikoramwo nta gaciro cyangwa se nta buremere zagize. Aha rero Abayisilamu niho hasabwa integuro y'umwe wese kumenya niyimirije iki nsabwa kubikora gute. Ugire integuro yimbitse Abayisilamu, integuro y'ubwenge, kumanyana gutegura imanza, umuntu agategura urubanza rw'ubugeni, kumanyana utegura urubanza rwo gusohora umwana, kumanyana utegura urubanza rwo kwinjira inzu, kumanyana utegura ibi na biriya. Wicare hasi upange, ufate ikaramu, ufate ikaye, utegure ibada iri imbere yawe ugiye kuyikora gute, mu ishusho irihe, kugira uze uyirongere ibihembere Allah subhanahu wa ta'ala. Abayisilamu mu mwiteguro cyangwa se mu nteguro usabwa kugira, na cyane cyane kugira ukora icyiza ubwa mbere al-ikhlasu lillah. Ugira integuro mu mutima yukumva yuko ugira winjire mu Ramadani kandi bigiye gukora uzobikora kubwa Allah. Wumve yuko ugiye kwinjira mu gihe gikomeye, igihe cy'ibihembo byinshi, kandi wumve neza yuko ibyo ugiye gukora ugiye kubikora kubw'Imana rugira byose, kubera ko ibi nibyo Allah yabwiye intumwa y'Imana avuga ati wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Aravuga ati Muhammad ati uraraba neza abo bantu basaba Allah ijoro n'umurango barondera Allah subhanahu wa ta'ala, nibo bantu ukwiyegereza, nibo bantu ukwicara iruhande ukabayobora ukabereka inzira tegerezwa gucamo, kubera ko ibyo bariko barakora ijoro n'umutaga babikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika hadharana Allah min ash-shirk wa iradatu ad-dunya wa iradatu al-makhluqin. Allah subhanahu wa ta'ala ngaha atugabishije gukora ikintu ku ntumbero runaka y'ibiremwa cyangwa se ku ntumbero runaka yo kuronka ibyo bifuza, na cyane cyane ngaho kwisi. Wumve neza yuko ugiye gukora ibada kubwa Allah, icyo gitegure mu mutima wawe. Wakadhalika min al-istidad li fi'l al-khair, yindi nteguro utegereza kugira mu gukora ibyiza sidqul azima. Abayisilamu ugira umwanzuro w'ukuri, ukuvuga ufate decision cyangwa se wihe intumbero, wihe ihangiro y'ukuri kiri cyo ugiye gukora. Allah subhanahu wa ta'ala batugo fa idha azama al-amru falaw sadaqu Allah lakana khayran lahum. Ngo iyo umaze gufasha umwanzuro w'ikintu runaka maze ugafata uwo mwanzuro kubera Allah, izo bari neza kuri wewe. Bavandimwe, hadithi ya mayasomwe ijoro n'umutaga, aho intumwa y'Imana ivuga iti man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajru ghayra annahu la yanqus min ajri as-sa'imi shay'an. Ujya zofungurira uwisonzesheje, kumufungura uwisonzesheje ati azoronka ibihembo vyiwe wenyene kwisonzesha, aronka n'ibihembo tujye yafunguriye, kandi ntujye yafunguriye bitazogabanyiriza na kimwe mu byiza byategeza kuhabwa.
nukuvuga wewe wisonze shironka ihembo by'iwawe ugacuronka n'ibihembo by'ujya wahaye ibyo afungura kandi ujya wabihaye ntacyo agabanirizwa mu byiza byiwe biguma byuzuye kuga nyene nawe nyene Bayisilamu iki ni icyiza kimwe mu byiza biri mu Ramadani ni icyiza kimwe mu byiza biri mu Ramadani je nafashe kimwe gusa cyo gutanga isadaka gusa yiftari gusa kimwe gusa sinavuze gusoma Qur'ani sinavuze afkari sinavuze kugendera abarwayi sinavuze qiyam nta kintu navuze gutanga gusa iki iftar nisunze hadithi mtubavuguti ufunguriye umuntu umwe yisonzeshe uronka ibihembo byawe n'ibyiwe kandi nawe ntiyapfa ibihembo byara bigumana Allah akaguha wiwe na gwawe babiri by'abantu babiri Ramadhan ukayinjira bipange ku munsi wa mbere nyene Islam ku munsi wa mbere iyi ibada ubura yikoze usubira wipange ku munsi ugira 10 usubire umunsi ugira 20 usubire iyi ibada uyikore nka gatatu mu kwezi Islam ugawurire Abayisilamu dutegure ibada ikomeye cyane rwose mu kwezi kwa Ramadhani yo gufungurira abisabije